I used to think that I could not go on. Line Peteri Young jom ta' żewġ titfal, tifla ta' 2 u tifel ta' 4 snin. Miż-żewġa raġel li tiddiskrivih bħala persuna mill-aqwa. Imma ħajjet Line li ilha tgħix f'Malta l-aħħar snin imtabna minn ġlieda kontinwa mal-kanċer u d-depressjoni. Wara li kellha t-tieni twelid fi frar tal-2013 bdiet tiġri blan li tnaqqas il-pis, imma ma rnexxilix, kienet tinsab ħażin ħafna u ddeċidiet li tagħmel eżami tat-thyroids. Itqajt magħha f'dara f'Taslima imdawra minn ritratti ta' ulieda. Mit-testijiet irriżulta li kellha żewġ tumuri fit-thyroids u ieħor fuq barra. I met an acquaintance outside, it was the St. James, and I met an acquaintance outside, and she was like, "How are you?" And I just said, "I have cancer." Like, it was like so, it was still so weird. And cancer is for me is something people die from. This is not something I get, this is something some other person get. L-aħbar li Line qed bagħti minn kanċer waslet ukoll biex kumpanija li kienet għadha kif offritilha kuntratt tajjeb waqqgħet dan il-kuntratt. Line bdiet tiġri blan li kemm jista' jkun iżżomm mentalment u fiżikament b'saħħitha u tkun ippreparata għall-isfidi li kellha taffaċċja. Fi frar tal-2014 ftit qabel l-ewwel trattament tar-radjazzjoni Line saħansitra rnexxilha tlesti b'suċċess nofs maratona. L-isfidi ma kisrux lil Line li komplet tgħix ħajja sana u tiġri u tiġri. F'Lulju tal-2014 ġriet 186 kilometru, inkluż żewġ nofs maratoni. Tgħid li ħassitha b'saħħitha bħalli kieku ħadd ma kien jistalija, kienet determinata li tiġġieled sal-aħħar. Imma bħalli kieku l-ġlieda mal-kanċer ma kienx biżżejjed, Line ħadet aħbar kera oħra. It-tobbord nawla tieqaf tiġri. Il-ligaments fiż-żewġ kiesi kienu spiċċaw. Then I went to the doctor and he said to me, "Well, what have you done? You have no ligament in any of your ankles." And he said, "It's not something that happened now. The running had probably made it worse, but you have had this for years and years." He said, "There's no ligament left. There's not even like a little tiny bit." Line bdiet tnaqqas fix-xogħol u ma setax timxi sew. Waqgħet mill-ġdid f'depressjoni u bdiet tħossha li mitgħajba għal xejn. Fil-bidu ta' Jannar għaddiet mit-tieni intervent kirurġiku u kellha twaqqaf il-mediċina tat-thyroid. Imma l-iktar ħaġa li tkit lil Line illi kellha tabbanduna lill-ulieda minħabba t-trattament tar-radjazzjoni. It was so bad, and this is I'm very embarrassed about. First time I was gone for 4 weeks, and this time I was gone for 5.5 weeks. It should actually have been 6 weeks, but I cut it short. It was so bad. Tiftakar li tant ħassita ħażin li f'Jannar meta kellha tieħu t-trattament marret l-isptar boffa imma rrifjutat it-trattament u ritornat lura d-dar. Imma Line ma ċċadix minkejja li kellha tieqaf mill-ġiri u issa kienet f'iżolament maqfula fl-appartament tagħha minħabba r-radjazzjoni, xorta waħda xtaqet li tibqa' b'saħħitha u bdiet il-joka ta' kuljum. It-triq għal Line tibqa' waħda twila u diffiċli. Line trid tgħaddi mit-tielet sessjoni ta' radjazzjoni u fadlilha żewġ interventi kirurġiċi oħra fl-kiesi. Imma bl-istorja tagħha Line xtaqet twassal messaġġ. If you decide to give up, and then yes, then you probably will get depressed and gain weight and maybe even get more sick. But if you decide to say, you know what, yes, I got cancer, super tough luck, but don't give up and fight for it.